amazwi ngesabatha yasekuseni siyibhathela umfundisi abatsha basesabatheni inkosi. Ngicela bathi baba uVilakazi angilele ngomthandazo wesabatha inkosi yamphisa. Siyabonga. Njengoba siyabonga umsa wakho Nkosi. Ukusimelela kwendawo yakho. Lapho Nkosi wasuka khona le ngubo emhlophe siyembethe sonke emagumbeni amano omhlaba. Ngiyacela Nkosi ezomhlaba namhlanje ukuthi ngicabule Nkosi embizeni yomsebenzi wakho phakathi komuzi kaBaba naphakathi kwekhaya lakithi. Amen. Ngizocela incwadi abasekhwele bokuqala sahluko sika 13 nevesi la 13. Ivesi yipending. Amen. Njengoba silamana zathe ingcwele nginethemba lokuthi namathambo alele kwezinkalo nakumhlaba esiguqe kuwo Nkosi ezinomhlaba ayathokoza namhlanje. Kakhulukazi Nkosi yamakhosi ngomsebenzi owenziwe ngaphakathi komuzi wakho kubheka bezawa lapha ekhaya. Umsebenzi wamanase awenze phakathi kolamuzi yamangalisa Nkosi. Nenkonzo Nkosi oyiphathile kula ndawo Nkosi ezinomhlaba iyagcwalisa impela ukuthi sisendaweni esifanele ngesikhathi esifanele mayibonga Nkosi. Ingathi namathamba alele kulelizwe ngiyathemba ukuthi ayathokoza. Awasho ukuthi afela ubala ngoba alapha njena ahambela thina. Sesifikile izwe lomkhulu ukuthi akaphuma zofuna thina. Wathi mayezimelela induka emshaba omkhulu ngabantwana bakhe. Amen. Oseyithola ifunda 13 abasekhona bokuqala 13 bese njalo kukhona ukukholwa. Njalo kukhona ukukholwa. Ukwethemba uthando. Funde kahle izinto ezimile ehlukene lezo. Hlukanisa
njalo kukhona ukukholwa, njalo kukhona ukukholwa, ukwethemba, uthando, lokhu kuthathu, kepha okukhulu uthando. kokuthathu kodwa okukhulu kuwuthando. Amen. Nkosi yezomhlaba, uma sifuthene kanjena siyacela usiphe uthando eseke senza ngalo olwaluphakathi kaDavida noJonathan. Wathi mechaza uDavida uthando lwabo, wathi belifana lentombi nensizwa. Ilolo thando Nkosi esicela ukubona nyazi wasezulu. Amen. Khona abantu Nkosi engeke babone beyithanda into yabo, futhi benethemba ukuthi into yabo ngelinye ilanga iyobalungela. Lolu thando esicela Nkosi ngifisa kufanele abantu engizokhuluma ngabo. Khona abantu Nkosi abayithanda into yabo, abangabuki isimo sayo kodwa ngokuthi banothando bayithanda ngisho izinto zayihambeli kahle. Laba engikhuluma ngabo Nkosi yezonke bakhona la endlini. Abalandeli Nkosi beKaizer Chiefs banothando. Banothanda Nkosi eklabhu yabo. Abalandeli besimo seklabhu. Uthando olujulile mayelonke Nkosi. Uzabesholo phansi bethi Nkosi for life. Bakhona. Bathi Nkosi for life. Nkosi never give up. Ilothando Nkosi. Angibuki isimo se-team Nkosi kodwa ngibuka beyond iclub mayelonke Nkosi. Uthi lijulile uthando labantu. Engathi uNkulunkulu angasiphi uthando olunjalo. Nathi sithi nyazi for life. Ngana sisho njalo bangwele, sithi nyazi for life. Unothando omkhululi, unomusa, kimi. Uyasithanda, umkhululi, bengicela ezulwini ubawazela umuzi wakithi, ukukhombisa uNkulunkulu bakho usuphakathi kwawo ukuthi ukhona. Lesikhathi uNkulunkulu esivezela uNkulunkulu bakho emzini kaBaba, sasakhe ezweni lakaMthetho empangeni. Ilapho engidabuka khona. Kuleli langa senhla ngifike nje neslave sifaqabele. Zengiyinsizwa nje impela sesigabeni sokugana. Kodwa imvelaphi yami Nkosi isezweni lakaMthetho. Lokuze ngikhuluma Nkosi wavela waziveza ngo-1976 kumhla ka-26 December mayibonge Nkosi. Kodwa Nkosi nakangena emzini wakithi ngiyafisa kusho ukuthi lo Nazaretha engikuwo namhlanje sikhuliswe izwe lakaMthetho. Amen. Yafika namhlanje nakhona izwe lakaMthetho eminyakeni eminingi eyadlula. Umuzi thina sibheke sibona kuwona umuzi waseThembalinde.
ngesikhathi inyanga yezulu iphuma eThembalimbe iyowakha ithemba elisha. Sase sikhona singabafana esontweni sesikwazi nokubhala iy'ncwadi zihambe iy'ncwadi zibuye nempendulo. Mangibuza izinto zaziyaphi kodwa yona isikhathi sokubhala kwey'ncwadi impilo futhi imnandi nje ibhala incwadi ibuye impendulo nayibombuza. Ibhala incwadi yegoli ilinde impendulo egoli engekho Instagram no Facebook into zanamhlanje lezo. Kodwa izivela mnandi nje kuphilwa kanjalo nayibombuza. Wafika omkhulu ezweni lomthetho abantu bangcwele abahle. Wafika emzini womthetho kuthiwa yiseyiwombeni. Lokhu zomthetho sibangela bakhomba lapha. Iy'nto ezayidumile mawusuka Dondota ngikhona ukuthi ngoba umthetho impela ngisuka khona. Mawusuka Dondota wafika eDondota kube-church kube-400 bese kwawentshana. Uthi mawukhubele bekasendodo sifika lamulo amen. Lapho kobamkhoyisa umvukazi amen. Kodwa lo muzomthetho bathona laphaya kwantshangase isitobho sasidumile. Bathi yafika ingamhlathe kamayelisa yafika kukhona usizi kulwamuzwa kamthethwa kukhona ndodakazi yakhona igane kwambanza bathe ingabathola abantwana. Bathi bambona ukuthi lo umuntu ovela ezulwini akafana nabanye abantu. Bathe bambika usizi bathi nceku yenkosi sinomntwana oganile akabathola abantwana uyethukwa. Abayeka abantu thuka ingane zabantu bangabathola abantwana. Ngoba izingane zikashebe. Abese kusheba abantu bazobela ingane sonyazini wezimo yibombozi. Bathi bawathuka umntanethu nceku yenkosi kalela lokuvela ezulwini. Namhla asabanjiwe iyokhulunywa bakhona yazula nje kuyo ngoba nami ngizalule khona. Bathi bayibize le ntombi ibuye emzini wasethi babamkhulu unayo ingadi mntanami. Yathi inkosikazi nginayo inkosi yamakhosi ngomshado mayifika lelizwe usifundise asilime. Wazobhala emthandane zokuba wathi limulinde awusazi isikhathi uNkulunkulu azobisa izulu ngaso. Phwende leyo kithi. Abantu bathanda ukunisela imbali inotshani afozisa amanzi embalini inotshani asike isipinashi akukhona utho. Mina ngikuthunda uthola makuthiwa ngiphathe isipinashi edrobheni ngishintshe ebusweni. Umuntu manje uphathe isipinashi edrobheni ngishintshe ebusweni. Ithi ngantathi unayo ingadi mntanami uthi nayo uthi hamba uye engadini ufike ukisihlonga. Answer the storm. It's a small pumpkin. Small pumpkin. I rather put it that way. Yeah. What was keeping them down? What's that the small level? What is our party? What do you want to make it back? What's that for me? Now, bend down. What is that? Now, about the thing down. You want to know about what man Jalo? What have the time to be? Young Tolundwana, my mom goes. He goes to the paper. Yeah, he moves on those cards. Nani ndawa kuna tena nyawaza makosa ya mteto. Na wala nise mfewe kote biso na ipo ngozi. Yati masimoto kulu lona agene muntu yati ngozi ngamtati ngamnika lelizwe ngimnika wena. Angezo zishi zakhe yayibheka ngoba dinga abathetho ezozakhe adinge mina. Wala thomi zakhe yayibheka. Yati lizwe ngibikela kuwe.
wathi noma izwe lawamtheleza nomisile umhlabathi usubheke phezulu uthi mawuhamba ungena unyawo umhlabathi ungagebhu imvula ezingekho bahamba bayamfundisa ithindele bayinkonzo bayacela imvula uthi lo mfundisi hayi abalintshela inkonzo ukuthi yisho ezulwini amathangela ezulwini imvula isekho yeyafika indawo mayisa yakwakhola abantu ezulwini namathango wasefika umnikazi wemvula yenza inkosi yabathetha ukuthi sekufika umnikazi wemvula yathi mafika ababezocela yathi hawu bantu abami anembethe nje abanithawulese ngoba umthandazo wenkosi sekufika ezulwini bathi wagcwala imvula bangasafika emakhaya laba bazocela imvula wasefika umnikazi wemvula ushembe lamvuza kanjani indlela namthetho ziningi indaba zakhona engiyiqede kona ngijahuka lapha kithi ngimenza kithi nami ngifuna ukuyithinta athi namhlanje inkosi yamakhosi kodwa langafiki kwenza kithi ngifisa ukusho ukuthi bathi abantu abamthethwa sebembonile kunendoda yakwagumbi eyamlandela yayakhelapha ngaseBhubhubhu umzwayo omunye umuzi yawuthutha yawusogombe ngasemzini wenkosi inkosi yeza ususabele umuzi wakhona-ke omunye usula mawubheka ngasemakayana mayibonkosi wasashona ugumbi kade hamba nokukhulu ugumbi esikhuluma naye nanya kade gayile uParafini esebenzelo seParafini wathi ugumbi kaParafini wasashona ugumbi sekuhleli inkosi yesibili la wasashona ugumbi wahamba ugumbi inkosi eyibuthise lapha yana emzini wenkosi enothithi emandeni mayibonkosi bathi mayibona ugumbi inkosikazi yakugumbi isibeke ikala emahlombe bathi yaphuma ingomo mahlombe yathi wenza leyo nkosikazi yasho ngale ndlela esho ngayo-ke yona bayazi abakade ithi angikwazi ukusho lokho mina ngoba umkagumbi umakini awukwazi umuntu olinganoma wakho uthi mfazi kuye awukwazi ukubiza umuntu onganoma wakho ngomfazi futhi umuntu ongaganiwe awukwazi ukubiza umuntu ngomfazi uzobiza umfazi laba ukabona umfazi zombiza umuntu wakhanya akasho umfazi wasemakhosi ngizwile kuthiwa nendoda efuna ukuzitshisa inhlangano ethi nabantu abangaganiwe abano-25 years nabhavu ababoshwe besephuma labo basemajele abashiya abafazi babo usho abakhona mongameli amlebhila ke niyiphasisendebhi ngoba niyanakaliswa mayibonkosi kithi ababosha abantu abangaganiwe asazi abantu abangafuna ukuganga ukuthi lezi ngane kuthiwa zenziwe njani nizashone kulezi ngane namadoda anganiwe nsiniseni nje umqiniseni kuyakade kunje kusho ngoba lithengele mali ngisithile mina ngibona angiboni khona likhani ngikhuluma nani niqinisele kunje bafowethu niqinisele impela kunje ngoba ngiyabona ukuthi naleli thimba lelilethe elinye selihlisile iskimu sesiwe iskimu already angiyayizwa thina ngithi angiyakho iskimu mna naleli thimba elikeze ngapha ngithi lihlisile iskimu sanibona ngoze ngisabona sontweni ngikhuluma kabi nje ngithi la hayi ngicela umthetho ngicela umsebenzi wanyazi lezimo ayibonkosi ayibonkosi wathi masashona ugumbi wathi mayifika lenkosikazi yagumbi iphelezelo baba umthethwa owagenisa umfundisi libanda uJosaya wayeyintasuthi njengagolosakuleso ngoba naligama lentasuthi kwafuneka silungise ngoba abantu abafowethu abangalena kwabashumayeli bazi intasuthi bona uze bekholosha wathola libanda lokuzwa kithi intasuthi inkosi yaleli banda intasuthi umfundisi waleli banda umvangeli umshumayeli wonke umuntu angifuni bese intasuthi umuntu obhinyidile wayengasho njalo wabhinqa umamthembu omamkhulu bamvangela umdluli manje ngangididana nabhinqa ibheshu ngoba khona into engahlukani nebheshu bangwena umuthela wenze njani basebhinqile ibheshu khona into engahlukani nebheshu engithi nangingawona ibheshu manje kusala
kumbe ithi ndamthathi lithi huba manje sesizodwa ukumbe ushonile lavula izandla kanje labuke ezandleni zalo lathi sisuka lapha hlala phansi abaphansi ehlala somsilinga ukumba akadluli kimi hlala phansi nilinde impendulo bahlala ilanga laze ilanga athi liyasithela ilanga yasibuya impendulo yathi nkosikazi yakumbi ukumba akadluli kimi thatha amafutha uhambe umgobe mawungeze umgobe uyosibona impilo yakho mayibona Nkosi angixoyisele futhi lamadodane abe mihlande noma yisha ukugezwa kuzokwenzani na kama bezane tata noma yisha ukugezwa kodwa ngizododa mawuneshwa noma unenhlanhla yokugezwa khona into yonke engathintwa endodeni namhla basabanjiwe abathile omnyama bakhululekile ababisiweyo ngiyanibona seniya overthinka ngisho ikhanda alithiphi ikhanda lendoda mayibonge Nkosi kodwa ngiyanibona senikude kodwa mina ngisho ikhanda uthiphi ikhanda lelo ngoba ikhanda lendoda ilahla lakho umdwele ilahla lakho uNkulunkulu ilahla lakho abantu bakini beyibonge Nkosi ingapho uSamson athola leziphothela somfazi udelana esimbeka emathangeni wazofuthwa asehudu asephela amandla wasuka uNkulunkulu kuyena ngoba wasephula umthetho kaNkulunkulu mayibonkosi hayi lesikhanda amen angingizwelase isikhanda bakhona nje zakithi manje Nkosi yamakhosi 1976 lapha ezweni lakithi eToyini kodwa into eToyini kwanqaba isigodi phakathi insizwa ke nathi waka kwangalunga waphila waka wangalunga kwase kuphoqa ukuthi iba isuke manje kuba uzalayo induna yethu bawungizala wenduna yaleliyazo yeyinsizwa mabe khona bakamthetho bazoyazi insizwa ezizalayo insizwa ke lena angikhumbuli khona waphambi kwakho ilungelo nabantu yomthiyane bayazi bele emkhayidini bayazi kahle babezizwa indaba zabo bele emkhayidini kwakuthi angikhuluma wabomvukazi uyiphoyisa la kuNkosi yamakhosi babethi makuthukile babegoli babaleke bayoshona ngale kwenseleni bengalale emakhaya ngizalwa insizwa enjalo ushadale benkosi ingakho ungayivumi into engavumeli njalo kwesinye isikhathi abe basezosuka impi bayahamba babe enkosini yamakhosi inkosi yesibili ihuba koyibika impi ukuthi baba siyasibona isigodi sithola phakathi ukuthi impi ungathi izosuka uthi uShembe engcwele uthi hayi mbathi impi izosuka lempi izolwa kodwa umvakayo lempi uzobona isikhathi eside ukuze iphele lempi ngoba usaphila wona yayiphele lempi kwakunjuni isuka iqala lesiphithi kwathi ziyako November December yasinqumelana yanqumela usuku yanqumela isikhathi kwathiwa yohlala endaweni ethize abafowethu bayaza le ndawo ekhuluma ngayo lempela yahlangana nemini koKhisimusi kwakhitheka amakhulu 8 kwakhitheka ama-mini rice ama-mini rice kwakhitheka amakhulu 8 kulo ma-rice kwahlangazeka ingoma esijubele phezulu
Awukho ungena ama-details akho kwenzakalani. Kodwa uyazi mase kuliwe ukuthi ugijima iveni, ugijima i-ambulance, ugijima i-hearse. Sithatha izinto anithi iveni, ambulance ne-hearse amen. Nakuyo kwabanjalo. Yana ngomhla ka-25 December, kwathi ngomhla ka-26 December. Bagcwele ibhedlela abanye abantu, abanye basemahlathini. Yasiyahlangana impi le yangale lezelwa ngobaba. Yasiyahlangana ngalena. Kwathiwa manje ngoba asimtholanga. Babefuna kulo baba phela. Yena ephambi sekhandeni. Ngoba simtholanga ngono siyoshisa umuzi. Sishisa yonke into esegcekeni. Noma abingane baba yini. Yahlangana impi bahlanganiswa. Osi. Impimpi zimbi. Ngoba kuba sikhathi zinhle. Uma sotela umuntu baleke kuyafiwa manje. Sayizuze ntanda Nkosi ukuthi wasuka impimpi zasempini zadosha ukuthi kusasa nina lomuzi uzoshiswa. Uzoshiswa yonke into, ngisho inkukhu esegcekeni ngoba wazi noma ngabe iyophenduka umuntu ngelilanga bazoyishisa. Yasiyahlangana impi. Uzwe lakithi kanazi intaba kakhulu asasakhe khona thina kwamagumanyana nje kuyizinkalo uyayibona ukuthi awuyahlangana laphana wewe kule muntu bawo umnikazi wentelezi yahlangana ukwazifu elimnyama ifu lakhuphuka ifu wathi kumjalo singahlonza kanjani beshayisa nabakhanda omama ogogo egcekeni waseqhamuka kuba bomzalane walethusha emva kwesambu uyedwa manje bafo bagcwele ibhedlela. Yaziphi. Wasethi baba kugogo ma, phuma ninga. Yamkhumbula ugogo, badala beNkosi ngoba lokukholwa kwakhe sekukhona phakathi kwaloya muzi. Wathi mayesezophuma, wahlabela ingoma ka-15 eyayithi Nkosi yethu simade Badawe sala inja kodwa uNkulunkulu emuhle abantu abashumayela ivangeli ukuthi abantu abalela bekho abaningi emhlabeni akade yazizwe ngoba thusa abantu badusa ingane zabantu ingane zithumayise noma imthamadimoni abaphela abantu abashobela Nkosi ukuthi abantu abalela emhlabeni abasothina abekho abaphele Nkosi ngoba bedusa isizwe sakithi. Ingambi abamhlophe siyasibona nembali ekhuluma manje oyisomkhulu kodwa lethusiniswe izinto zakumasisele yathi masisele yodwa yangena esibayeni yangena ngentumba wena ngena esibayi sakindeni athembeni asazi ndabena lesibaya nasithembeni isiyanga ngentuba yathi mayingena ngentuba esibayeni imali ebhala sesenda nasiphothela khona inkomo masisenda noma sibulawa ithi yabambela esenda esibaya yasithi yabiza amadoda amathathu
wayo, yabiza ubaba wayo, yathi madoda lomuzi uma nikhona nizokwenza into embili, lomuzi awuzumusha nakho unele ngenze lutho. Yabiza abantu amathathu. Hey, akakakhona amagama aphezulu. Khona kayise khona ndoda khona mama. Moya omkhulu. Kodwa yabiza isemkhulu wayo yona, yathi mkhulu, yabiza umkhulu wambelebele, yabiza umkhulu wayo uNdosi, yabiza umkhulu wayo umhlabane, yathi mali khona, lomuzi awuzumusha, nami futhi awuzokwenza lutho. Lantabelile hamba. Lapho esakhala. Sihamba thina sikhala nogogo, esho ugogo, ethi hawu Jehova.
indoda engenasibayo ngoba zonke izinto zomuzi zisesifayeni ukuthi uma wenza umsebenzi kini inkonzo uyibaphela epalini ekhona uyibaphela epalini ekhona ukuthi imisebenzi ubiza bakini ubaphela eplasini epalini ekhona gesi uzodinga kushonephi angithi manje kuzo lekhaya funa sidlale siyele nenkundla sidlale siyele nenkundla besibize akikiza amakhosikazi Masiyeke isibaya. Kanti izona lezingane ezisezokana lezangane zizophumela phi lezangane ngoba lengane mase ephuma funa kuyise ibambe lengane isiteshi sokudilika nabazophuma isesibayeni saphuma uphuma ekhaya iflathe lengane ebhokisi iphumela esibayeni ngokuthi kanti siphuma lezingane siphuma ngazinto yiko siphumela imigabanga yiko ngahlala emzini ona phambili masinyeke isibaya isiteshi sokudila nkosikazi ayisesibayeni eseyothi intombi zakubo ayilanga ibhube inkomo yakhe bayibonkosi mase isibaya okumele kungikwenzela phi kanti emva kwezinto yikho lesinkanti ngahlala emzini ngoba ngithi anizisi khona endlini enkulu isibaya into yokudila bayibonkosi isho njalo inkosi intombazane ingane mayisiphuma yaphela mayiphuma la ekhaya sebeyikhipha iphuma ngehukula lekhaya mayibonkosi kufana nendoda ngishinga shona Cape Town indoda siyayilanda ngesasa siyilethela ekhaya kodwa uma siyenzela umsebenzi wayo besiyihlaphula uzosuka insizwa yaleyo ndawo ithelazula ilanga lazula elaphupha Lasindeleka mina nje wangisola wale wabathetha bese yabathetha siyalandisa la ekhaya kade sikhuphula umfowethu kade senze ihlambo sesokuthatha manje simsuka esibayeni simushe indoda yakhe eCape Town ithatha esibayeni ayisholanga esibayeni ithatha eCape Town yasho eCape Town kodwa ithatha esibayeni isiwe endlini uma siye isibaya nimthathela phi nimthathela kuyabuza nimthathela ngoba lenganelena izoshivesa lapha ethi namhla mina ngithelile ngiyashika la isiphuma ngegedi kodwa lendini la esibayeni iphuma nehuma lekhaya indodela iphuma la kusendlini noma noshwana ngoba ngithazela ukuba senamini lapha ngithi emzini wasesabatheni Nkosi ngicela kwakhe esibayeni namhlanje khona mhlawumbe uzosizakala Nkosi emakhosi ake ngithi ukuhlala nje amabili la mbala Nkosi angizalele ngiyawona ngasebancane kakhulu Nkosi bese ngibuyisela kuwe kodwa ngiyacela ukuhlala esibayeni lapha ngithi emzini wasesabatheni Nkosi ngiyacela ngiyazwezulu angisababazanga Laka 15 lapha esabatheni uyazwezulu Lugile izimanga manje lapha uhulumeni umhlaba ake ngiphinde ngabe ngiphambi ngithunya zezulu luphe uhulumeni umhlaba yini ngazona lapha ngithunya zezulu uhulumeni umhlaba amen lapha ya i-Department of Education ibika 20 years ingakwazi wakhe high school umhlaba unawo unyazo oluphambi kwethu bangwele labapha emahekita yamahekita phinde ngenduku yosikela ngazezulu azobekala yithi ngoba washiya thina Nkosi into zobalamanzi ihekta natelinye siyamalama iNkosi usiphumile kwasikhathi umsebenzi wakhe bazofikela yithi tabapha njengenduku uphi unyazo nathi phambi kwethu kodwa ngiyibona kwimide le ndawanyana
Why? Angiboni ithenda lendawo ukuthi unyaka phezulu lukhipha umhlaba lukhipha isikole ebesesitula for 20 years singazi ukuhamba isikole kodwa unyazi nankanya amaphela nkosi ayasebenza kumadledlela uthula izingane zethu ayifunde eduze ngoba unyaka kanti hambe bangelide baduma izulu bayishaya shona uthi uNkulunkulu wabantu uthanda abantu onothando olujulile uthi ingane zahamba amabanga amade manje mihulumeni ngiyakuphi mayibonkosi awukhona amenezimo hawu wasemina bo hawu ingadi hawu lapha into sabathi sekretary kaNkosi yamakhosi siyamazi umfundisi uMadala ngithi umfundisi uMadala siyamazi amen khona bangamazi kodwa sebamazi ngokukhuluma nje baphela lapha ke umuzi lo omunye lapha kuzo sabathini siyafudumala nemandlana siyashona esibhedlela bese bethi esibhedlela bafunda hayi usedlulile umfundisi uMadala bamazifundisi usedlulile umfundisi kuthiwa sashayisana ngamakhanda shisa amakhanda avuka uMadala wavuka uMadala uyezwa vukani ukuvukani wavuka uMadala vukani uMadala uzakubiza umfundisi uKhumalo nomfundisi uVilakazi bafike esibhedlela kwathi befundisi njengoba ngihamba ngivuka njena abakithi bathi ngeke ngimukele ngoba ngisibani naso kwathi ngisizeni phipha umfana omdala uFakazi ahamba afuna umsebenzi athenge ngoba khandi sibaya ngoba ngeke ngimukele ngabe ukuthi ayifaka sakhile bashona nakalalisa ayona indlovu egcobeka amalaze makabe kule wona sema bagubela sosange wathi kumthanga lemtebheni wamakhelwane zobathela kwathula zonyazi zibheke ababheka bezayo enyoka zobuyela ngomgodi kuwena zandizele kulongoni esebenze phezu ubuka babiyela nakwamkhabela wafivuka kwafivu somatekisi ifana indaba wabanyindlu ndaba zenzeke ICC International Convention Center but izakele belifu zozathekele bamalazika sayithela amadigiri amadoctorate basala kanjalo ntaba kayikhonjwa bavele bathathu unyazi bathathu unyazi bathatha uprofessor bayavuma bonke abantu uyavuma kushikhulu zakho malosana sabona umntana wathasisulu owakhanuka seqhuba imqeketho le wayisokubuza ngazulwini noma amaphosa sabona sethelele egibisila awuyazilongela abantu ba-college wamhlophe istadium awuyadela kodwa webantu baseNewcastle nineneke ngayibona inkatabuli bathemba bathi sinekamfuleni negama likashambela usuyiduza bheka phezulu awuzinkanyamba zayiphelele ngakani zothetha amaqala lashona emilizwe lento uyeziphelele abasadakazi yohlabiso yini waze wagela ngishigubazi awuqulusa nawe emquluseni wabonana ngesithabatha basoluzeni emathafeni asamandlovu bathi sethandanani siyele abantu basemhlabeleni unyazini ngomfula South Africa wasunatasanivale lehlahla otherwise senze ikhwathi iphekomile ngifuna ukubona ngifuna bheke damasenu wayenenkani yesisele njenganini abanye bagcina ngokwekhethanini nasephantanini unyazini kuya Cape Town wasuka usikhithilazana esitebheleni uyaziphumelela Robert Island bekusukumelana ngenyawo zagapha isikhishikazana bathithwa yingwa abantu ngoba noJesu Kristu wayezinto efanayo ehamba nabafundi bakhe umkhulule kosamambotho emapilongweni wathunyaziso hlanga neKhenani yaphumedela qande eKhenani kosamambotho yasigela isigodlo sakona sehadini kwandisa amahelikopter eKhenani kwayinto kwandiza amalulwane usekoba mhleli indeshela bomthetho enganivele unyazi ukhomande emazulwini shosha zasukumemile yokeni wangana ushukule abantwana zathokoza isilo samabandla basho kanjani abantu ukuthi singasho ukuthi unyafuna uNkulunkulu nansi umsebenzi yabonakala lo ungqungqula sabethana phezulu esemata ukuthi nasethembezi njani wonke sethembezi njani besikhula somaqubu yayophumana nemfalume isilo sethu okusuka yayithona kasithi sindlela engikagaligidelela lakida ikutaphilela ikuze khaba bayiselayo khayima lamaduma amabili eyiwaveta bomhlangano eyiwuvela kwinto komisi engikhalipile omhlangano
kanti ngeke bagubela kwahlophe wakhala iphumela ngoba nomhlangano wakhala inkingo bomsini wakhala iphumela ngoba nomhlangano wakhala inkingo bomsini hezo sabathana babashukuluka batubeka akhathi kwadeus hedubela yakaka yafuthi ngoba masondo wala kuphethe abantwana tuda ezifuna soshukana zumane othisha sawuka kakakakakani sawuka phela sokuthakadini abantu abathakathi nokabasiba kwene bathilisa wasazisini wasula ngaselelesu wasuzokhomeleza esikolama ngasani khona sokuthimo yakhona sosuya sobashembe ubho wethina sosuya sobashembe yakho sosuya sobashembe dwala nimshelelesi elesila basethobenza kabangakanani kusethe nesadabanela esila baseginyesi kabangakanani nasesila lesipho senyama sinabangalela esila basephakela kabangakanani kusethe nesadabanela bakholabela bakholabela ngoba bayaqala isesihlesi wesibabela yaqala kanti sihlesi wesibabela yaqala bayithina zomnyasi suka bakhoqa umsebenzi shashela umnqaba dibheshele masangweni lingakhona makukhe abantu yazasho enqabeni ubethi bakubona mhlobulo ongena wabulela ngesezi usebenza ukuthuthukeni wakhululela ngesezi usebenza ukesamatheni wakhululela ngesezi usebenza ukesamatheni wakhululela ngesezi usebenza ukutshela iphetoka wakhululela ngesezi usebenza ukuthuthia wakhululela ngesezi usebenza ukuthuthisi umntu othethela zonke nokuthela unokuthuzwa tekhelela vuma wayakubheka amazapasha ubavuma usibabela kanana ngabuthuma yayihlala emkhwaneni yakhela kwasida ngomama kodwa sesiphelele basebhalifo awulokha khangabasondini enyamashela bangegwendoda enyamashela amapando heyosizangana sabathela abankono babuka bakhanda bempimpa ngada ekwasevuni kadawona labathothele phela akhipha amapando ezomnyatheliso oselentela wayivuma bashimisha futhi yona bathi badabona abantu babheka phezulu udla abathosina kweshiya wathi ngomphathi wonke omhlophe wathelekethi ngaphethe kwethenani isiyonene engafana umuntu osakayifana ezimpathi wabafumana lokhesi bayikuyo bayingona umuntu abadethema ngami wakukela amakwena nasulugweni omjaphisha omqola debheshile enekhala lakabika zomnazaretha into sifayithele magabakinayo sibizakhe lokuqhuma zakhethi kweyithulela zaze sakubanga ninkosi umsindo eliphutele sophaqezeka abayingcwele owuthembisile ngakamuzehleni omqhuzeli wamafumo wamilisileni esikhozele ngabantu basendini umlando omthinto kusantula kuvulana nehlobo mlawulangu ngoba bakashangula bengekasa iyashaka basendiya bakhangeza bathija bakhangeza engaba yashane ngohlobosho eyinqaqala kuthomana kwigobhoda zibene ntulo mnababeka khulawa bishophe babe ngabasibabona bishophe khelebeka omsini wasimaka amafundekela engahalakathikwa ziphendula ihlaze legolele into ngosakawula omkhose ngazivesha ngokhalipha awukhathikazi uzabhawula ngokuphalula zolomculo ngotudeni enenivesithi yokuthetha vesele asabanyana abaphupheqophe ngokwatyabukakuze phambili engabasiyakhe lehole sikothosa yayiphashenezinenzofuthola abanombuzo babaqoqobethelekalakalala uphendulela ramlani usabazendiya bahlale phasi bababele bathola ngokuthi